susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Ano nga ni? 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 Napakiana hira. Ano nga ni hit mabubulig hitat gobyerno, haira magkadrodelain nga problema, haira panginabuhit. Ano nga ni hit aton mahihimo para makatabang hit aton kalugaringon komunidad. Ano nga ni hit iyong mga pakiana? Wis, aadinaan baton. Ha? Ano nga ni? Ano nga ni? Mahupay nga aga mga kapamilya, panibago na naman eksperyensya para aton nga tanan. Hinubay iton diri nakilala iton Leyte Kalipayan Dance Company. Ini iton dance troupe nga nagpakilala iton marisyo nga maribo nga kultura iton mga waraynon. Kundi diri la sumikat habugos nga Pilipinas, kundi habugos nga kalibutan. Ngan siyempre, adi iton mahusay nga iton gwapo liwat nga anom na iton mao nga dance troupe. Ipapakilala ko hiyo ni Mr. Roland Calleja nga ni Miss Melissa Montilla. Maupay nga aga ma'am, maupay nga aga sir. Welcome itong programa, nga ini itong programa nga nagbibiling, nga nagbabaton itong damo nga pakiana. Pero sano naton itong pikangan itong mga pamakiana, kitaon anay naton adi nga video. Agad sumayaw, haiba nga mga lugar sa Pilipinas, utog nga umabot kira, haiba nga mga nasuda. Tungudan ira mga performances, kung gintudlo kira como official ambassador of the Philippines sa Estados Unidos hangtong 1965. Iton aton mga membro, may pa ba aktibo ba talaga nga mga tanan nga membro iton nga dance troupe? Oo, damo pa. In fact, nga, nipita sa mga Cebu, manunguli ko na rin mga performer, nag-perform hirahan ko, October 20. Manunguli hirapan mulig gihapon. So, nag-ani, nanmulig na. Sige, practice gihapon. Nga, likewise, itong kuan yan, mga until now, sige lang pita mo pan-recruit. In fact, last week, may kugindara nga to. Kapag-observe ko, kung gusto nila magpadayon pagbulig. Sayang pa, waray ni taragpirit, it's your choice. Paruruyagon. Yes, paruruyagon. Though, siring ko, we invite. We do not force. Pero itong iba, di ba? Iba, siyempre, mga professional na. Oo, itong iba liwat yan, may mga bago nga membro. Kaurugan ba itong mga naging membro, itong na dance troupe, naging talaga successful, itong era kinabuhi? Baga akong pagkita, oo. Kaya baga nadi-develop itong total personality at wholesome personality of the person. Nababaro pagatubang hintawo, kaya upod man training, di man lang kayo pagsinayaw. In fact, siring pa namon, may itya na, abot kong Consul General na hiya Moscow. Ngayon? Ang naghiluning kamuying, taga tulo sa Tanghas. Leyte Pintados. Katas nag-Leyte Pintados, nagtanan nga mga miss sa Leyte High, Leyte mga pinag-graduate. Yan I think Consul General hiya Moscow. Itong feeling itong naging membro, itong kilala nga dance troupe? Baga feeling ko, para akong, it's just the same, nga you remember, baga itong, okay, member ka, pero siring pa, di bakit nag-inaringasa nga membro ako. Hindi mapakyanan lang kay, para ka nasusumat nga bulig ka nga hitong. Para ka nasusumat nga, kabaga, it's just nothing to kuan man. Ngay pinarayaw nga bulig ako. It's nothing to boast na paparayaw ko tiya. May babaro na lahira. Oo, kamasing na lang nga, whatever ko na natin makitaan, that's it, amot hiya. Being a member, it's a nice feeling. I think even everybody being a member of the Kalipayan, masika ko na you will experience joy, you will experience
anini, din kakapoy and all, and itong katanan, na-value mo ito. That's what we keep on looking back. That's why we keep on coming back to Leyte. In fact, kami, mga alumni naman kami, now we're very active in order ito na Alumni Association to really support the Kalipayan, because there's really something this in Kalipayan na that we really value, and it's really bagan the things that we really get from the Kalipayan, because it develops you as not only to be exemplary in the field of arts, but it develops you to become a better citizen of the country and a better individual. That's why makikita mo in mga members of Kalipayan, they really excel in many fields. Ito nga grupo nag-travel na around the world. Yes. Ikaw, kamusta may mga experience talaga siguro? Ano pwede niyo may share na experience ito nga yung pag-travel? Considering itong mga new members yan, it doesn't mean that our name is Kalipayan, it's all joy and happiness. Close in parenthesis, kasakit, gutom, and everything. Ano na yan? Kay gabi, artista ka, adlaw, turista ka. Before the performance and leaving one place to another, kargador ka. Ayan. So, bulig kayo itong nga tanong kung baga experience lagi. Pag after it, mo pag kinargahon, okay, the daytime, nagtutur ka mo itong place, we're all tourists. Pag saying 2 o'clock na load, kargador ka, load. Mga boys ito kay Bulig it girls, kahit nagdadarat ka, kay kaya man, hindi man boxes. Pag abot ito masing, okay, ready for performance, so artista ka na. Ikaw mabalik ka kargador. Ay, ito we really help each other. Dahil nga mga nasunod, yun, ani mo nakantuan? Okay, anak ko first was in Taiwan, though I've been to Taiwan twice na. Okay? Then Israel, Greece, Switzerland twice, Italy, Rome 4 times, Portugal 3 times, Spain 2 times. 2 times? 3 times? 3 times na ako Spain, tapos sa France, Belgium, England, US, US, Middle Mexico, East, Israel, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain. Nangaharos na tanan. Yes, around the world. Pareha siguro, Timo, ma'am. No, kay younger man ako. I am with the Kalipayan for 16 years. Imagine, 16 versus 40 years. Kami, actually, ako na po dakito because Every day, kaya company mag-company master. experience, in my high school days, I hate to dance. I do not dance in my high school days. Pag college ko na, yes, napirit ka ng college. And it na mga sort experiences, damo nga tinduro mga experiences. Damo. May das, inisaring mga experiences nga you can experience in masaring racial discrimination. May na ngayon, natawag Yes, talaga. pero madali lang pagbawit dayon. Like, there was a time also nga kadagmitan na muna pag kinalakat, pati hangkuan kay we're after the flight. 4-hour flight to Israel, and stopover namun was Greece. Only to find out, puro kami chance passenger ha Greece pag-abot, puro kami kabuk kay Israel. So we were after the time, kay matikang naan parade. So ang nagpakalakat it nga, they left in costumes already. Nagpakaliwan nila ang costumes sa aeroplano. Paghawas it sa Israel, diretso sa auto, larga nga tan parade, diretso na parade. ngayon parade. Diretso parade. Wala ito naman sa rin nga, mamamahuway anay. That's why din it nasing, papahuwayaan eh. Napirme ko nang nagsasaw. Prepared ngayon, always dapat prepared. Prepared. Yes. You have, on your toes ka good On vermi. your toes. Kay, kuan, nganhin, ano ka good, dili ka pwede kay puro very fast eh. That's very normal, especially ha aton Filipinos, nang ato nga kita halabinan aton mga Europe, may dagot to discrimination. Even on our own neighboring countries, like in Kuala Lumpur, Malaysia, hadto, iton masing ito, halaan mga publikong tahay na mga country, si perform first. Siyempre, mga papauna mga kami hadto, Filipino, Indonesia, mga kuan, papaurigod ang Japan, Korea. So, magkarit manggudira. Yan na, kaya na 2 days pala, ang mga tao, nawawara ng mga, nagpe-perform ng Kalipayan, nawawara ng mga tao. Nabago ngayon Oo, sige na, then they realize na
the people were waiting for the Philippine group. Ito na You nga, see? ito nga. Oh. So, ang nakadto kami first, in order to hold the crowd, they have to put us half finale. Oo. So, kuan. Kaya The first shall be the last, and the last shall be the first. Kapag imot ang program dito, di man pwede nag-a-alter mo program. Pag imot program, sunod-sunod. What is written there, as naguton hiya. So it happened to us also in Switzerland. Nga in England, and kuan, pirat nga countries, they will not perform kung mauuna kung if the Philippine group will be ahead of us, we will not perform. Liwat Baga dito nagiging threat Di kung rin the ma-perform Philippine kung group. mauna Ng kung Pilipino. kami. Kaya mawawala naman ra audience. Ano itong may anong klase nga training iton may ada itong group itong nga dance troupe itong Leyte Kalipayan dance group dance company. Well, kumbaga ako't papakiyahan na namin ito. Ay, ako nga napakiyahan na kito. Kay may dosa nga mother, co-teacher ko, Leyte High. Agi ko na ba sa makasulod na kalipayan, ambot ko nung aada ko nung nga kalipayan ko nung nga nadi na paglakat ko nung bata. Maulpot man ta ko nung nga dayon. Asahan ko na I do not know because we just train them how to dance. Though itamong training, kaurog ito nga nagkakasulod is very raw. Tagtulot tiil. Very good about Iniinibanan namin itong nga mawarat nga katulong adat ka eksakto. Kaya bisa na split second lang nga late hiya, he or she has to do it again. Listen to the beat. So dahil usa lang nga figure the whole evening as sila itong Yes, mag-entrance lang kami palayok 100 times, entrance only. Entrance pa lang with ito. 8 pots. Oo, 100 times. Entrance kaya like kuhan, itong uniformity nga tanat movements, dire kay baga okay na dire. Itong angles. angles ka tanan, including Ito, itong man-roller nga rin nakapot ba? Kay matuok ka good. Kay Feeling ka perfect siguro. yes, diri mga nito. You Marel cannot maulpot nga dugang matuok. I mean, you know, because siguro na ada na hilata imo self-liwat na you want to attain perfection. So baga na-feel mo yan na tas ikaw you do everything na baga dili pa man correct ako. Kaya ba ako gini isgan pa na dili feeling ko baga correct masing ito na bend. Feeling ko na bend naman ako tas dili bend. Ang gidusin ko, ano idol ako hini? Yes, you were dancing. Kung bagay ako magkikita, Yeah, magut-nakita. nasayaw ka, okay. Ito natin Pero sinitaw. nakikita po, bagat may dalagi hapong kulang even if you are doing it correctly. Durungan ka mo, yes, pero ikaw nga dancer, may daka kulang. Dapat may na, daka sulod nga kulang mo. same ano good. Kapatid ka Babalik-balik ng ko. kamot man itong pagkuhan, di man itong Paglingi, expression ba? yung dapat papareho pag distansya, ito yung pagbed. Mispi, mas guro gabi, kaya may tape measure pataddo. Insusukulit tape measure itong imo, distance itong imo bending. So ganito, that's how Kaya ang kuhan, ang height meticulous itong height ito nga sayo, dapat papareho. Kaya para sa yung pag-bend, papareho ito nga Paparehas tanay level. dapat papareho gud. Dapat waray gud maiba. Okay, damo pa ton aton niyan atong pagbalik, damo pa ton aton mga ipapakyan aton duha nga bisita. Pagkabahin lagi hapon itong Leyte Kalipayan Dance Company. Sa pagbalik itong programa nga Ano Nga Ni? Marisyulaan to be a member ang Leyte Filipiniana kay imo social perspective nag-iiba, nagkakamay-da ka, nag-develop ang imo confidence as a person. She's one of a kind, perfectionist gud ito yang and very much focused. Waray gud ito ya ibang tinatagan ning oray ito nakakaulang iya kundi riyan iya la pag-choreograph nga makita niya nga tanan mga movements nga may paparayo gud ang tanan nga mga nagkikita. Kada sayaw kinanan makitang gud niya nga may dagud niya iya kalugarin nga standard
nga kinanglan maabot namon. Be it ay baga siring pa Spanish influence nga dance o kunan mga typical na nga Filipino folk dance, may daniya standard kada usa nga sayaw. So kung maglalatik, may dala nito standard. Kung tinikling, may dito niya standard. Hayo ba personal opinion, papaano ba nahingad to sinisiri nga tagumpay iton dance troupe? Kay kung asusumaw na bugos ng Pilipinas, gutila iton panalagsala iton dance troupe nga iton genre is cultural, di ba? Yes. Ayo pagkuan, paano ba nakuha nga naging naabot iton Leyte Kalipayan dance troupe iton sinising kasikatan? Para ako ng kuhan, it's because siring pa yan na mga hiton genre hiton dances, kaurugin at mga hip-hop. Gintakaro lang nga iton, all those movements, itong mga hip-hop, mga jazz, they were all taken from folk dances. Where did it all started? Folk dances. So, it mga movements, so they make it bolder, hindi nga step na, so ito they change a little, kaya puro matida nagtikang ha folk dance. It development itong dances ti pagkadhekuan. Amadin. Ang folk dance, since nag-focus lang kami ha folk dance, kay that is our kuwan man, culture, which we have to preserve. Nga, kumbaga kalaban, ako rin kitang kabutang. Kitang kalaban pati itong media. You seldom see them in folk dance. Kumbaga, makatok ha academe, itim papakianan na sa ang folk dance, sometimes what we see on TV is being bastardized. And that's why, kumbaga hakuan, makadikitaliwat ha Mindanao, kadila nila pagyakan kay an ira mga Muslim dances, mga manasa nga, wari kuno Muslim dance. So you have to name what kind of dance. Itong kuan. Nga, mga Muslim, haros they are all covered. It ira kababayanan. Katapos it nagpe-perform, nagpapakita, nakakakikita at mga legs and everything. Kaya ikaw naman, who knows the culture well, it's an insult to them. Para ako nito, ha? It's an insult to their culture. Nga, nagkakapuputos itong mga Muslim women, pagkatapos sa din papasayawan mo tutubahit at islit. I think it's also, Ran, Miss Pilmangod, when she started this, she had her own research. So, diri ini basta-basta la ito kala. May dakagod research about Mountain Province, Kasayaw, Muslim, mga Igorot. That's why may distinction hiya. Aningan hina iiba iya and ginmo-modify niya, ginpapaupay pa niya. I think one thing that nga na nakaka-sustain Kalipayan because it has distinct hiya na iiba hiya when it comes to choreography. Maupay choreography ni Miss Pil. Nganhin she keeps the standard. So Kalipayan has its own standard. That's why diri kita pwede na itong Kalipayan nakaka-sustain hiya. Ito nga iya. Yes, ito nga nganin ito nagawas na present namon, let's say if it's a Muslim dance, we present it in a very nice manner. Nganin maupay na pagsayaw, maupay na choreography. So nagiging maupay, so people would appreciate it. So even in the Mountain Province, in the Igorot, maupay itong presentation. Itong kumbaga magsayo kami Muslim yan na waray mariwa. Kumbaga waray masin na that's the dance that we want. That's the dance. So itong waray ma-criticize. Itong may dangan mga dance troupe nga they present Muslim dance. Kitaon ni mo hagkuan damo na at mga ginag-o. Ginki-criticize sila because they are not doing the right thing. Oo, mga dances kasi itong mga especially Muslim, they are very particular on their itong ira tradition. Hindi rin mo to pwede paglinurungan. Para sinisiniti to boy na ang mga Muslims all covered good ito ginatatabunan good tira. Tapos yan na itong iba na mga dance troops, yung papakita at slit
what are you selling here? Diba? So, you have to keep the tradition because we are here to promote our culture and our tradition. Ini nga pagdamo iton contemporary nga dances, modern dance ba, na makikita, matatawag ba talaga ini nga challenge o threat iton iyo grupo? Diri man. Kay totally different. Yes. So, we don't make it a threat. A threat. And the first place, kumbaga mga may mga natin visitors and dignitaries, they're not after it. They're after our folk, or traditional. So, yun nga mga aton nakikita yan ng mga kuwan, it's more on makikita mo lang mga karantes. Yes. O kadamo to mga But kantes. nothing kuwan in masaring amot presentation. Kaya yung papakita nga ni Lugod, kumbaga nga tuhin sa public, they are amazed that we have it. Nga mga tutatong kuwan dances. Baka na-appreciate pala hira. Pero somehow, Nakita. Ran, itong contemporary na mga dances, haamon workshop, nagtutudlo. Nabuligap ka niya. Oo. Kay haaton workshop manggod, variation yan, varied. May dakita mga international folk dances, may dakita let contemporary, naging tutudlo naton haaton kabataan. May dakita singing, damo iton niya. Iton kasi package kasi iton aton gino-offer na we really wanted iton kabataan to experience this. And amo iton na... Diri lang nga focus in folk Oo, dance. for workshop. Of course, for the kalipayan, is folk talaga. Pero para nato nagiging flexible it kabataan eh. You become very flexible. Kaya maski haamon, may da kami exercises na nagko-contemporary kami. Kay mostly, mga exercises are ballet mo na itong basic, ano. Tapos, usay, nag-adjust naman kami ni Tito Boy or nag-ballroom naman kami. So, para nagiging, itong imo imagination, mas nadi-develop itong imo, nagiging more flexible ka when it comes to itong form of dances. Pero tama ba yun, iton iba na siring, iton mahilig ko nung sumayo, iton folk dance diri ko nung maaram sumayo, iton kabaguhan. Or balik taron, ano ba? Depende ito, kahit ito mo orientation, kung hain ka na. That's why, kung man siring kanina ni Melissa nga, we offer gihapon kuwan, contemporary. Gino-open namon it mga eyes para diri flexibility. mahakuan itong flexibility. Kaya kaurugay tamo na dancers mga hip-hoppers, Nga nasulod nga iton. sinulod na kalipayan. Daan na talaga hira, orientation, hip-hop, pero High school. Kaya High naman, school. eskwelahan. So we do not discourage them. Go on with your hip-hop dancing. Ano to niyo magiging advice iton mga batanon nga mahilig liwat sumayaw kapag kaya na? Well, kung hain ni tira genre, go on with it. Pero sa ngayon, we're inviting dancers. Yes, Okay. we are dancing. Itam rekuan at Tulaha Boy Scouts. Actually, we are always rehearsing from 5:30 in the afternoon. At the Boy Scouts. Anybody can go there and have their audition if they are Yes, interested. yes, yes. You're always there. I'm always there. May da nga rin nag-text sa akon, ma'am, pwede 23 years old, kay gusto ko niya magsayaw. Singko, gido, makuri da ito. Singko, kay mag-workshop ako na, may da mga dago na. Pero, I think, we will just, para ma-cater natin itong mga, those parents also wanted to join. Pero, kalipayan, syempre, during workshop lang. So, ito, guti ay la ito nakaka-keep up, itong standard. Kay iba, we recruited like 50 students, usa or duhala ito nabibilin. So may dagula para kalipayan. Ang commitment nila. We need commitment. Kasi they will be trained for free. So ito, waray makamili mga professional fee, Libre tanan. Libre nga tanan. And when you go abroad, when you travel, libre. So it's really advocacy. It is really more on it's like an apostolate, because you serve, you share your talent. So, ito. Miss Pia has Commitment lang kinahanglan, commitment, involvement, yan, dedication. That is why ito na aton mga parents, it is wrong to tell that your children will mahamper itong studies. Kaya ba, wala makami mahamper na, adi makami, we're all professionals.
waray magpami, we have doctors, we have nurses, we have adi na inin mga damo inin aton mga dagko na mga tao ano who came from the Leyte Kalipayan. So definitely it doesn't hamper any education. Dire nagiging well-rounded nga nila nga nitong bata, nagiging makarit pahira. Labi na kung maupay kahaimo academics tapos may daka diversion. That's why you have to choose kung ano itong imo other extracurricular. Will it be good for your future or not? So kung hindi rin magiging maupay imo future, so far, as far as we're concerned, Leyte Kalipayan has been good to our future. Naging maupay ang mga tao. So, you have to choose wisely kung ano para itong imo kabataan, kung this will be good for their future. Okay, damo iton mga nabaton nga pakiana nga siyempre yan na maaram na itong ibahaton itong diri na kilala itong Leyte Kalipayan Dance Company. Nga siring ko pa kanina, so ganito akong ginyakang kanina angay naton nga igaparayam itong Leyte Kalipayan Dance Company tungod nga hira itong nagdara wan naghatag hindungog itong kultura itong mga waray no na. Damo nga salamat, ma'am. There's one thing I want to add. Yes, ma'am. Oo. I did have Visayas. Itong dance company na recognized by Cultural Center of the Philippines is the Leyte Kalipayan Dance Company. Iba ito, may mga branches na ito nirabat. Kalipayan stands as one tree. Mispila go dito nila. So waray pa ito may nakasubad. Waray pa go dito may nakaligis ito, nangaral ito na Leyte Kalipayan. Hiyala ito na other ito mga bayanihan, may mga branches na ito nira. Kalipayan, the sole dance company recognized by Cultural Center of the Philippines. And the whole in the whole Visayas. So kita la iton dinhi ito natuk daw na kahoy hiton when it comes to culture and cultural aspect. Okay, damo nga salamat Ma'am Melissa Montilla. Thank you, Ran. And damo lang salamat Sir Roland. Thank you.